Assalamu alaikum көрүүчүлөр. Баяман базарында 2026 жылдын мына январ айында башында жакшы жаңылык кылып Баяман мал базарынан баштадык видеобузду. Аптанын жума күнү болот. Кадамжай районуна караштуу. Кыска жарнамабыздан кийин сиздерге видеону улантабыз. Сиздерге дагы бир жарнаманы таап койдум мына. Мен азыр Кадамжай району Абдусамат айылын билесиздер, арканын үстүндөгү жаңы айылдар кылып жатат го. Ошол жерде, ушул жерде 15 сотук жер сатылат экен. Туугандар, китепте бардыгы чийилген, көрсөтүлгөн 15 сотук жер. Документтер бүт бары жайында. Ошол темиз цемент забор турбайбы? Ошодон бер жака 30 сотук бирөөнүн жери, адан кийинки жер сиздердин жериңиздер болот. Баасы 2 миллион сом кеми бар. Сүйлөшүү жолдору бар мына. Мына забордон нар коштоңуздар тосулган уже. Бул жагыга сиздер тосулсаңыздар теп-тегиз жер мына. Теп-тегиз жер. Бул жагы базарга жакын. Мына сиздерге базарды көрсөтөйүн мына. Как раз бүгүн жума күн. Мына жума базар. Базарга жакын, бул жагында мектеп жакын, садик жакын, суу. Мына үйдөн чыгыптыр. 30 метрден суу чыкты дейт. Мынакей төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, алып коюңуздар жер издегендер. Насип кылсын. Ушул торпоктордон баштайлы. Ака канча миңден болду ушул? Сураштыбы? Бардык эркек экен, а? Канча миңден болду? 70 миң. Ар бир, а? Жакшы мынакей. Базарыңар берсин. Ушул торпоктор, ушундай торпоктор үйүңүздөрдө болсо 70 миң сомдон экен мына. 70 миң сомдон бериле элек, дагы кичине кошулса бере берем дейт. Берилген жок, а? Ошо айттым ошону, 70ке берилген жок депчи. Ассаламу алейкум ака. Канча миңге барды? Көтөрүлгөн ба? 70 70тен, а бул дагы? Жакшы, базарыңыздар берсин. Мына окшош элек эми торпоктор бардыгы бирдей 70 миңден болуптур. Ушундай торпоктор 70 миң сомдон экен мына. Буну канчага сурашып атат экен? Билдиңиз? Канчага сурашат ака? 62. Жалгыз өзүң эле? 62 берилбей, муну айтып коюн деген. Жакшы. Сода болуп атат. 62. Бирге сатпаймын. Мына аш торпок. Ушул торпок 62 миңге сүйлөшүп атат экен. Ыргачыларын өтөлчүл 60 миңден баштап 70 миңге чейин экен. Ассаламу алейкум. Кандай мына болот дагы чыгып иштер жакшыбы? Дагы алып келдиңби? Келдик. Раса топтогон экенсиң да. Канча болду сүйлө? 73ке чыкты. 73ке, а? 73 эркек, а? Эркек. Эркек торпок 73 миңге чыгыптыр мына машака көмөп келиптир. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бүгүн да? 2 саатта чыгам. Да, дәріске тұршы мұнда қалып. Ака, қаштырың шонда. Енді тұр енді. Обо, ака. Жақсы көрді да. Башыдан әмі. Емі, 1-2-3. Болды. Қай ерденсің? Шүмесіне, Апсамат. Апсамат, жа, болды. Қанша болды бұл ака? 74 Еркек, а? 74 миң болып тұр мұна шака. Закаларымызда қап кептір. Мұна базарыңыздар берсін. Тоғаларым, тоғаларым мен. Лайк басып қойыңыздар тоғаларым үшін мұна. Тоғаларын сыйлағандар үме дейді? Тоғалар неме болады, а? Пір болады мұна. Базарыңыздар берсін. Сатсаңыз жейінге кішіне неме қылың, а? Атак, суық көрутас, чайпай дегендей. Ассаламу алейкум. Мына жақшы өзіңіз қандайсыз? Не торпоктор бұл? Сүйлең. Еркек, а? Еркек. Қаншадан болды? 60 миңнен камы бар. Сұрашты бұл? 55-тен берілбейді. 55-тен берілбеді. Жақшы, базарыңыздар беркен. Жамбаштарынан тартып қойын. Тарт деген аканын жамбаштарынан тартып қойылы мұна. 55-тен сұралыптыр. 60 миңнен кеми бар мұна. Базарыңыздар берсін, а? Енді ырғачылары көтөлі жүріңіздер. Ырғач торпоқторға. Мына өтіктерді киіп алып. Дос, торпоқтор қаншадан болды? Ырғачы бардығы? Ырғачы? Шундай торпоқтор 45 миңнен кеми бар екен мұна. Ырғач торпоқтор.
Kunacın kança boldu aka? Ağacın 20'likte var. Kança kılıçtı? Kılıçkan yok, ver şu. Kança berişti? Ha? Silahı. Çak küydüröt da bulakamam, küydüröt. 45 bin bulaka. Kança boldu bulaka? Irgaç. Bol elek eken ha? Çakış. Aytılışı kança oldu? 60 bin. Çıkan sözlü vermek olan bolsa tur boyunca. Kança kıldınız bunu aka? 38 bin boluptur muna. Irgaç turpok. Assalamu alaikum. Suraştı mı? Kança binge? 53 bin boluptur muna şunacın buna. 53 bin. Bugün sizlerge mayda emelerdi көрсөтөйүн. Torpoktordu. Mınakey. Bunacın kança boldu? Aytıp koyasız mı? 81 mi 64 mi? 80 dodat 64'e vermedi. Boldu. 60'larga berilibdir. Oyunda yok o da. Yavran aka, beyazını çıkarıp verasın. Çoğurak kunacınlarga ötölü жүрүңүздөр. Dost kança boldu kunacın? 56,5 mingge suralıp duruşul. Kunacın. Qandaysa 56,5 mingge barıp duruşul. Kunacın. Жақшы бақсаңыздар, эмки жылға туу берет, а? Жазға. Чоңырақ кунажындарға келдік мына. Қараңыздар. Ассаламу алейкум. Қанша болды кунажын ака? 70 bin diyor. Сұрашты ма? Қаншаға? 65 bin, 66 bin. Жақсы. 65 bin баға барыптыр. Алдыңыз ба бұны? 75-ке. Алдыңыз ба? 75 binге алыныптыр. Бұл парода башқачарақ екен, а? Аңыз, паңыз, күнес оқшайды. Байлы базарыңыз берсін ака, а? Бір жерде тоқтап тұрып болайын. Ассаламу алейкум. Қанша болды ака? 55. Сұралған ба, а? 55 binге барыптыр мына шықынажын. Күн чағылышып қалды. Aşağıdan ötüşüm керек екен. Окей. Sattın mı? Bana tuş şunda bayında duralım. Kunacın kança boldu aka? Kança oldu aytılışı? 70 bin berdi. Apetesinden ben Cengil başına da geldim edi. Bazar mına çoğ kunacınlarga keldi eкен мына караңыздар. Канча миңге барды ака, сураштыбы? Бул тууганбы? Бирөөнү, а? Суралганбы, канча болду? 75 bin болуптур мына кунажын. Азыр богозбу эмне бу? Кысыр экен. 75 binге суралыптыр. Бул чака, бул дагы 75 болдубу? Я. Kulakaz tetri qarat turat maylı. Sübek üskep etken. Qadamjay media, şehir ele. Qadamjay media degen. Okey. Bozar. Gördüңүздөр be? Çoң bozar. Cuma günü bolat. Qadamjay rayonuga qaraştı. Qadamjay rayonuga kelip turup, biraz ele жүрөсүздөр Баткенге жөнөп, Баткен тарапка 10 minutта жетесиздер. Aябай жакшы базар. Каналга катталып, колдоп, лайктан басып коюңуздар, э? Сиздерге дагы бир сонун жардама. Азыр жер издеп жүргөндөр көп, э? Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагы гараж айылында Биримдик көчөсүнүн 3-4 үй болуш керек. Ушул жерде 18 соток жер сатылат экен. Мына сонун жерде. Ушул жерден өтүп алып туруп, азыр жер сиздерге көрсөтүп кетем. Дуалдан эсini мына өтүп алдым. Ушул жерден дарбаза болот. Ушул жерден мында чөсөрдөгү машиналар менен кеңирекенен келип туруп, бул жагы мына өрүктөн бери жагы сиздерге жол калтырылат. Ошондой эле
Tuvalet gördüңүздөр. Şu tuvaletten 1 metr bucağıdan nargı çetten başlap turup 18 sotuk жер сиздерге берилет мына. Документтери бүт барлык жайында, талаш тартышта эмес. Өтө сонун жер мына. Айланасы бүт тосулган. Бул жагына да элдер жашайт, бул жагына да адамдар жашайт. Баасы 1,5 миллион сом мына. Арзан мына жер чыгып калды. Срочно сатылат 1,5 миллион сом. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Сонун жер.